Jordanien huet iwwer 9 Millionen Awohner. Dovun si méi wie 650.000 Leiit syresch Flüchtlinge. Dat sinn die offiziellen Chiffren. Et ginn awoch Estimatioen vu bis zu 1,4 Millionen. Dovunner si méi wie talschen Kanner. Die politische Stabilitéit vu Jordanien an enger vun den ugespanntesten Regionen op der Welt ass secher Grund fir awussen a Kanner op der Flucht sech sto niederzelossen, an der Gewalt an dem Dout den iwwerall ass ze entkommen. Seit 7 Joer ass dat de Fall. Fir vill Kanner heet ganz Liewen. Anderhalb Stunde vun der Hauptstadt Amman, a knapp 90 Kilometer vun der syrischer Grenz, gouf in Terra an e Flüchtlingscamp verwandelt, wo de Moment die 36.000 Personen liewen. An noch heisinnere méi wie talschend Kanner. Asra Camp heecht des Platz, déi de Flüchtlingskanner an ihre Familien en Neito hiem gëtt. An de lächte 5 Joer huet de Camp sech rasant verändert. En ass zu engem klengen Dorf ginn. Vun de grosse Changementer ass dat Leiit net mir an Zelter, méi e weller Container liewen, déi net nëmme gut géint de wandernde Stöps schützen, méi fir un allem besser géint keelt. Alldag kommen Dosende vu Kamioen mat Liewensmëttlen a Produien an de Camp. Elektrisch gëtt et praktisch an alle Strukturen. D'Schoulen waren die lächt Etapp. Drinkwasser direkt vum Grund ass och seit kurzem disponibel. An trotzdem ginn et eng Rei Probleme. بس أكثر المشاكل اللي بدك إياها أستاذ روح الحنفيات كله عنا بريج. ليش شلت النبريج؟ ليه ما شلت النبريج هذاك؟ لا النبريج اللي كان هون صار لك من الصبح حاط النبريج بتلاقي مشكلة تيجي الأمن بتشيل كل شيء نباريج. أكثر من 5 مرات طلعوا الأمن حملات شالوا كل النباريج والعالم ولا تعبت ترجع تشتري نباريج. كل واحد يقول لأبويا بدي أروح نسوي جماعين لا نستلم الراتب. بيستلم الراتب لبكرة. برد نقول له لا نستلم الراتب. يعني عن جد هون الراتب عندنا ما بكفيش، يعني مثلا إحنا 6 أنفار. يعني شو بده يكفي 200؟ يومية الشخص 6 دنانير. يعني ما بكفيش مصاري، يعني لو بصير توزيع من المنظمات هيك أحسن. An de lachte Joren konnten d'UNICEF as eng Partner scho viel erreichen, méi viel Herausforderungen bleiwen. Mat der Hëlle vun UNICEF ginn 90% vun de Kanner ënner 18 Joer haut an d'Schoul. Nohëllefsprogrammer erméiglechen d'Reskolarisaoun vu viele Kanner, déi fir drun net an d'Schoul konnte goen. Verschiide Kanner hu Jore verpasst, as sie brauchen net nëmmen Unterstützung fir op de normale Schoulniveau zu kommen, mé och fir traumatische Erliefnisse ze verschaffen. Dës das Tabmissioun vun dem Makani-Zentrum. مديدك خذ مسافة على آخر مديدك. مديدك على آخرها مديدك. جانبا عليا أصغر على من هيك. حرك انت. D'Education bleibt eng Prioritéit fir d'UNICEF. Kurse gi fir junge jordanischen Enseignern, die ihr Karriere mat viel Herz am Camp ugefangen hun, gehalen. Klassen sind nur Geschlecht aufgeteilt. Medischer hun Moyes und Jungen hun nur Mittelschool. من وجهة نظري أنا المدرسة لا مو بيتي الثاني ولا الثالث هو بيتي الأول حاليا بالحياة. العلم هي هدفي الوحيد إني أوصل لدرجة معينة لهدف معين واللي هو إنه أخلص دراستي يعني بعلامات ممتازة. حاليا أهمية المدرسة عندي
أهمية عظيمة جدا جدا جدا. المتعة تقريبا يعني الأصدقاء والآنسات المعلمات بالمدرسة يعني شيء رائع من ناحية يعني. إيه نعم، العلم يعني هنيك منيح ممتاز الحمد لله. جدا مفيدة جدا ممتعة، نتعلم فيها أشياء جديدة. يعني أساس كل شيء. يعني العلم هو بناء نوصل للشيء اللي بدنا إياه، نوصل لغايتنا. والعلم هو بناء المجتمع، تطور يعني كامل كل شيء بالعالم. العلم زائد باء زائد جيم، ألف زائد باء زائد جيم تساوي. De Schulprogramm ass da noch deselwechte wéi am Recht vum Land. Er seit kurzem gëtt den Diplom staatlech unerkannt, wat de Kanner eng Chance eng besser Zukunft gëtt. أنا بحب أصير يعني مثل إذا ما طلع لي يعني شهادة بحب أصير فنان. أما إذا طلع لي شهادة يعني وكبرت إن شاء الله يعني بحب أصير محامي. طموحي بالمستقبل إنه تكون حياتي مشرقة بمداواة يعني بالعلم. يعني أكون طبيبة جراحة، بكون مداوي لأهلي ناسي أهل بلدي اللي هي سوريا، بتمنى أكون هنيك مداويهم. وأنا كمان بتمنى أكون طبيبة جراحة، أدرس بجهد متواصل. بتمنى لعائلتي السلام، المحبة، التعاون، نكون إيد واحدة مشان نبني بلادنا، نبني مجتمعاتنا، نطور المجتمع. Lächt Joer gouf e weitere wichtige Meilesteen erreicht fir d'Zukunft vun de Flüchtlinge. Jordanien huet sie unerkannt. Das erlaubt es ihnen unabhängig zu sein, eng Arbeit zu sichern und sich selber ihr Leben aufzubauen. Verschiedene Familien haben den Schritt gewählt und leben lo an der Stadt außerhalb vom Camp. Aber auch da gibt es eine Reihe Herausforderungen für die Familien. مثلا هذيك المرة كنت جاي من عند صاحبي، كانوا عم يلعبوا الأولاد كرة قدم، يقول له صاحبه اضربه هذا سوري اضربه كف، وضربني كف. أو في المدرسة كمان في أولاد بيضربونا، بيكونوا شايلين مشارط وسكاكين، وكمان نشكي المديرة عنهم، وكمان قدام باب المدرسة بيصيروا يضربونا، في ولد بيصيروا يشلحوا منا مصاري، بياخذوا مصارينا. UNICEF mischt nicht alles allein. Schafft eng mit lokalen Assoziationen zusammen. So auch an den Makani-Zentren, wo UNICEF die Edukateurinnen unterstützt und sie encouragiert, die jungen Flüchtlingskanner, die nicht an die Schule gehen, zu identifizieren und an den Edukationssystem zu reintegrieren. أول شيء كنا ساكنين ببيت حي الفضيلة، صرنا نسجل بمدرسة قريبة علينا هناك في حي الفضيلة، ضلينا نحاول بس ما قبلونا، وسجلونا الشيخ إبراهيم والشيخ أنس، كل الفضل لهم عشان هم سجلوني بالمدرسة وخلوني أتعلم كمان هم بالمركز يعني هذول المادات. بعدين صاروا يحاولوا يسجلوني بالمدرسة، وفروا لي الباص كمان، وصرت أروح بالباص وبعدين وقفوا الاستدراكي، قالوا لنا إنه ما في لهم دوام حتى يتصلوا علينا هم. What's the meaning, Claudia? Excellent, محمد أنس. Clap your hands. هذا المركز مهم كثير، ولما بنجي عليه بنحس حالنا بأمان وبنحس حالنا عم نتعلم، وهو مهم كثير لنا المركز. أنا هون باجي على المركز المهارات الحياتية، في أصحابي كمان أردنيون
اللي بيضربني كمان بيدافعوا عني ونلعب معهم. أنا دائما امبارح لعبنا معهم طابة في الساحة وبنروح معهم كمان نطلع مشاوير مع أصحابنا. Bayan as e sierecht Mädchen, dat gern danst a Gymnastik mëcht. Am Gebäi wo hat wohnt, huet hat Salma begéint, e jong jordanecht Mädchen vun 12 Joer. An och van Bayan seitdem geplënnert ass, so si sie dachbechte Freundinnen bliwen, as se gesinn sech alldach am Makani-Center fir ihrem gemeinsamen Hobby dem Danzen no zu goen. بنحب المعلومات وبنحب الدراسة فيه، وكمان إنه مو بس دراسة، بحب إنه لعب وأنشطة رحل وفي أشياء أكتر حلوة يعني باقي المراكز ما بيعملوها، إنه نرسم نتعلم وهيك. المهارات الحياتية بيعلمونا كيف نتعامل مع الحياة ومع الأشخاص وبأي وقت وبأي زمن كيف نتعامل. بيعلمونا كمان العقد العاطفي وبيعلمونا كمان إنه كيف نعمل مجموعة مبادرات وكتير أشياء حلوة. كتير أكتر إشي بحب المهارات أنا إنه هيك إنه بحب الدراسة بس إن المهارات هيك أحلى. بحس إنه عطول بيعطونا أنشطة فيها وبنكتب أشياء عنا وبنكتب عن يعني هيك الحياة. حاب أصير مدربة الرياضة أو إذا ما قدرت ممكن صير رسامة. وحابة أفتح يعني كنادي صيفي يكون في طابق رسم وطابق سباحة وطابق رياضة وهيك إنه لعب للأطفال، وكمان أفتح محل ألعاب ووزع هيك للأيتام. Et wies kien, wenn i de syresche Konflikt iwwer ass. Mir das gut ze wëssen, dat du sterbecht vun UNICEF et méigg ass, de kann hiet Lachen zeré ze ginn, no deems Fehler vun hinnen onfirstellbares olieft. Als Visit kann do benenn. Mir fuhren heem mat Gefiller a Biller, déi sech widerspriechen. Demut a Fred. Demut fir dat wat Kanner alldach durchmachen, a Fred, dat sie e so courageiert op je Zukunft gucken.